Tula hi India Pakistan hi aning ningin ahung ki khoi tu pan kita na hi le abang chu kicha a alu zam pi loi jong kium da lo ding a hin abang chu ima gel phalo jong kium kit ma hin ai pi chu hitale ipidinga Pakistan le India hi hitia hi uile kyal banga ki sau jeng hi hamti hi tuni video hin chomcha na veo hite India le Pakistan ki ka ki tu mona ki gal na hin khang thu sima simsen lawa thi san lun na le ki tha ki mat na dim set asu in kum som sa gi legit sung a galpi li vei chule agam mi ki ka a I ti a ki chai ti nei lawa ki the tu na hi tu ne chanin jong achi jom jing na la na hi ani si a nidan tin ki tu mona thei apung jingin ki cha te zat thil asu jingin tu chung hung boi ki na jong hi gam khat ke ka a ki boina se he tapuin vanoi pumpi ki chep na mon khat danin aum do ta na hi India in atha na asu pung jingin Pakistan in jong China to aki khut zom na asu de che jingin China Pakistan nexus hi chi thi na thei ki gui zom na aneu hin hi chi gal hung ding ki sa hi nidang phat dang sangin ki chat aum sa che na hi a hi le hiti ma chu India in jong apan pi ding anei kin ma hin chuti ji hin do na hum do nom pen khat che hi le vanoi galin thum na hi India le Pakistan gama kona hi hung ki panding a hi khadem ti hi alanga nuclear weapon nei chi le 1.5 billion mihim nagam chi a hi ji hin chi na thep na nei mi ho chun nuclear gar ki pat na ding mun danger penin a sayo na hi ai le tunia isei no mu itopi uto ki to a do na len pen khat cha hi le I ati le hichigam te ni ki ka ki tu mo na hi hung ki pana ko hin agam te ni ki ka ki tu mo na mu chi hi a hin tu lut pan hi ham ti he hi tu hin vanoi pumpi hi thanei ta gam ngen a hitan hichi India le Pakistan ki gal na maha ho ahung tha ke do kit na India le Pakistan ahung ki mai tu kit nge le vanoi gam dang hon a hai a ki dop leu diu het sa a hin thilchi dan hi vet lewang jon phat chu anai mong tai ti mu the hi ai le achi sa kum phobep lamin neu khat ga nung chi lew hen South Asia gam sunga mi hon ama ho aki mu dano le a hi naw hi 1990s laya British te vai hom laya ki sim do danin agel jingun hechi subcontinent India gam anawai hom lai o jong chun agam mi la a haudan lam hi hen zat le nam lama hi jong le kitu mona nasata ana sim do on ama ho divide and rule policy mangin India gam sung hi anasu chen deu na hi chamthlat munai lo India gam chu zat lenam tampi chen khom na anahi in hodan zat chum ham le pau zat chum le chondan zat chum mi tampi cheng khom hi hi jong le agam mi atam zon azui ho chu Hinduism a hi in ami zat 70% ho chu Hindu sa kho zui a hi in 25% chu Islam sa kho zui le 5% chu adang dang ho a hi win hi a hi le chi Hindu le Islam community a alam kai ho chu India chamthlat delnan ki tu ta in anapang kho mun hi a hi le phat ahung chi in political organization lin chi ni ha ta in ahung ha do in Indian National Congress INC ki ti Hindu te tam le lam kai na Mahatma Gandhi in represent abola khatlama Muslim League ki ti chu Muhammad Ali Jinnah in ahin lam kai na hi a hi le India chamthlat adel naw chu ahung khang to jingin hi jong le Jinnah chun Muslim ho thu akila be se pon Congress party hola in akiza bol poiti amu do ji chun Gandhi le Jinnah chu thilpoi mo ta ho jong ahung ki thu tu thei hon tapun hiti chun ahung so chanin political lama kinok tu lo na ki tu thei lo na chun agam sung mi hlam ho chung jong ahin tong kha in holebi lam chanin ki tu mo na thei ahin sim do ta na hi 1930 a konin 1940 ki ka sunga chun zat lenam ka a ki boina tampi ana su do in hiji chun March 1940 in Muslim League te chun Lahore resolution chu pass anabol tawin Muslim te dinga gam tum khat British te thunei na nuya hi jong le achuma achen do wa achuma ki vai hom theina diu anangi tawin hi hicha kona hi India le Pakistan hi hung ki khana agam te ni ki ka kina akibau na le kitu mona jong hi hung jinga hi a hi le hichelai chun vanoi galli ni na ji chun India gama British te vai hom na chu ahung nim sultan Hitler le Germany gala zona te ding chun British te chun agam vai hom naw ti ding ham mi gam chunga athunei naw ho chu adal hawa api do angai tan
adia subcontinent gam India chu api do te ongai ta na hi India gam chunga vai hom jing na laiding chu amaho dinga zong thil hi thei a hi tapuin South Asia gam ho chu adal hataw na hi a hi le amaho dinga zong a asat nakit ma khat cha hi le hi chi British India gam Hindu majority India le Muslim majority Pakistan tia hop hending chu a hi kin na hi hiti chun 1947 kumin anup le adaw ki bangin gam tha be khat a hin sim do tawen hi a hi le British India gam hilawa princely state kiti British thunei nanuya chet hilaw gam zanga le som gup lenga zong a hi in India in chamthlat na mu zo chun hi chi gam niaw cha cha ho chu India azop diu ham Pakistan azop diu ham a hi lo le ama ho mong chamthlat ta a den diu ham tin ama ho akhilen sa on a hi le hechi gam be niaw cha cha ho atam zo chun agam sung din munule agam le go dan le agam mi pi lungdei lam dol vet pi pumin Muslim tamna gam ho chun Pakistan azopun Hindu tamna gam ho chun India azopun hi a hi le hechi gam be niaw cha cha ho la a khat Jammu le Kashmir kiti chu India le Pakistan ka ki dauna kina ki bauna pen hung hiding in aum tain hechi gam hi alangin aza chombe in agam sung chu Muslim atam zo acheng a hi in hizong le agam vai pu le vai hom chu Hindu leng Maharaja Hari Singh a hi hechimun hi gam gi chin India Pakistan le China adinga gam gi kisu khom na zong a hi kinin a hi le India le Pakistan gam te ni adinga chu poimo chi hi chiki ka la chun Eastern lam kai chu China te in amaho a hi ti in claim a hin bol kin na hi Maharaja Hari Singh chun India hi hen Pakistan hi zongle hui zo ding ham ti a hepu in chilaya chun Pakistan lam kai ho chun Hari Singh lengpa hin India lam hin zop te in te ti agin mo je uchun Pakistan to sot na kunin Kashmir chun Muslim uprising chu a hin bol do ta ve hi 1947 October tha chun Pakistan a kuna galgu bol mi hon Kashmir humlam kai a hin bulu wa a khomi ho zo si zong Srinagar lama aban tol do wa kunchun imazo si ahung ki khel ta na hi hiya chun lengpa Hari Singh zong alung anum thei tapo in hi je chun India koma panpi anathumin ali thu na dingin Kashmir chu India noya umding kinuk to na anasi mun hi hiti chun India lama konin hi chi Pakistan galgu bol ho su thip thei na ding chun airlift abolun hiya chun Pakistan lama konin army official ho zong kidona achun ahung zaw lut kinun hichi chun Kashmir je a India le Pakistan gam te ni ki ka ki dauna gal ma sapen an so in hi kum khat hlung zen a ki dau zo chun January 1 1949 a chun UN mediated ceasefire ki ti chu ana phung do un agam chu ke ni in a ki hom khianin alin zo 60% tabang chu India thunei na noin aumin adang se chu Pakistan thunei na noin aum ta na hi UN thupi le thutan dungzuya chu Pakistanin asepai zo se ala do ding India enjong asepai asu hlom ding chutia chu Kashmir mi ho chun am ho chamta a Pakistan le India ahoilam zo azo diuham akhilen diu atiwa hi ahin la hi chi thulu na chu akiche pi zom him poin Pakistan te chun asepai ho ala do num povin agam mi te ama chama thula na abol diu jong abol sa povin hi hiji chan tu ni chanin jong Kashmir mun hi kina akibawle kidawna mun asudo sa jengon hi 1965 achun India le Pakistan hi Kashmir gam je in khatvei aniki daw kinin hea jong chun Pakistan te hin agam sung chu phalna beya ahong mo lu jingwa agam mi ho to so ding chu anakine mo hi echi thu chu mun tin ahung ki he so ahung khosi phat in India in zong India le Pakistan gam gi ho khelin Pakistan sepai kem ho bulu dingin anakon do na hi echi chunga zong chun koi chu galjo hamti ake thei poin Cold War superpower US le USSR thupi dung zuin alanga ceasefire anabol pi kinun masanga bangin om sa kinun hichi hi South Asia gam sunga dinga Cold War honglut patna in ahung pangin hi ahile hata akibaw naw pen gal 1971 a anaso pen chu Kashmira kun hungsu ahi poin Pakistan sung mama akona hungki pando ahi ichi phalaya chu Pakistan chu West Pakistan le East Pakistan tua Bangladesh kitia hi anaki hom khena hi aka hon chu India gam lin pita in asu khena hi ichi gam te ni akizo mat na pen chu haudan bo se ahi in a culture hi hen lang aham apaw hi hen ami hi naw mong jong ki khidela hi
East Pakistan lam chu Bengali ho tamna ahi in West Pakistan lam Punjabi tamna gam ho chun East lam ho chu pharsot ta asugen thei tawin East Pakistan lam chu ami zong tamjo ahivin hi zong le political lama thanei na him akipi powin economic share hi hen mi him hi na a za bol na ne okhat zong anei powin hi hichichun agam sunga kina akibawna ahin su do panin East Pakistan sunga kona galpi ahung do lo in hi East Pakistan lama amano Bengali pauzong chu West Pakistan lamon agam state language ading in asimpi no powin hichi kinup tulo na mai ahitapuin chondan muniam nale mi khat ahi na su ni ma het pe lo na in akisimin ahi 1970 kumin East Pakistana Awami League te election na golzona ahin nei wajong chun West Pakistan elite ho chun athune naw anapido nom povin HG chun akawa ki boina ahin lut sonin Pakistan Civil War ahin so do lo in hi March 1971 achun Pakistan Army hon Operation Searchlight kiti lans anabolun East Pakistan gamsung boina chu hunama su thip ago lo hi echi ethil bol chu phatlam mano ta sangin South Asia dinga dark chapter khat ahin lut lo in hi khusung ho aki halgamin simlai chapang ho alam lomin aki thatnin milham ha ta ki tuba ki that Bangladeshi genocide tia ki he chu anasu do in hi hichithil su ahin mihim million thumbelin thina anato in numei lakni walam hi rep akibolin mi million somlangalam hi anagal jam lo ne hi mihim million somlam pi India refugee in ahunglunun amaho chu West Bengal Assam le Tripura ho anakhosa ne hi hichithil su hi East Pakistan gamsung ki boina se ahitapo in India gam kotphung ahunge lutai ne hi Prime Minister Indira Gandhi had been in India zong chuchigala ding chun politically, diplomatically le militarily in akigot na anei zo tai na hi vanoi gam vai pu thunei le UN ho hing in India in gal akon go a pon hichi refugee crisis hi ale thu got bo hi tin a het pi now ana semi na hi hichi East Pakistan gal chung chang thu hi kichi dewa na het no mule video luilama chu na mudi wa hin achunga I button kona jong khu nagawe theu hi 3 December 1971 ni in Pakistan in India gam thumlam kai gam gi chin la vel ho konin hui kung mangcha in bom ahin la khum tawin gal cha hin pan tawin hi hizong le ni som la thum sung ka in Pakistan te chu anaki pe thawen hinla cho akon chun India la Pakistan ki ka chu ki chamna ta om thei him pon Pakistan te hin agam sung wa kon gam chombe Bangladesh kisim do na ji a hi phula ding lunggel anei jingu ne hi a hi le hi ti chun hi chi gam te ni hi ani ni in thanei ta ahung hi chi hontan nuclear nei gam ahung hi chi hontan hi 1998 komin India in agama dinga ama sapen nuclear test anabolun hi chi zo hapta kha zo vel chun Pakistan in zong anabol do pai kinu na hi hichi chun nuclear gal ki chat aum dan ha ta mu sa be kinin abanin 1999 kumin Kashmira Kargil kiti namuna chun agamte ni ki ka ki boina anasu do kitan hichi chunga hi Pakistan te hin India to phana gam sung hi gu thima asepai ho ahin solu ba nuclear anei ji wa cho gala kona aben do jeng diu ham tia na gelo hi hechi ki boina chu asot lo wangin nuclear gam chi ho hi kidona bai mama hi ti amu sai ne hi British vai homna noya kon chamthat amu wa kon India le Pakistan hin political lam le legal system lama hi kibang thima ahin chi pi pano hi in ahin la phat hung chi dungzu in agam vai hom danu le agam tuple doi achi pi o hi ha tain ahung ki khitan hi India le Pakistan gam hin atila bula chu federal democracy ahin pat khom hon ahin hinla alanga political system le alam kai hawa kona kiba lo na lin ta ahung umtan Pakistan hin Kashmir boina ji hin agam pumpi boina asu sa loin eche hin agam military lam hi hen culture le politics lam hi jong le tha hat api be on ahin la eche ji hin Pakistan gama democracy hi ahat ta theipun ading det theipu ne hi alang khat lamin India gam democracy hi Pakistan to te dingin ahat che in adet che join hi Pakistan hin military coup ti chu agam sepai hon vai ahom naw hi thumbei anatu tawin hi ji hin agam mi pi thanei na hi ahat thei pui na hi hichi ja ai Pakistan gama prime minister khat chain
atam thlung ke kum nga sung apu kha lo a hi hichi lam kai lam ki su lo na hi international politics adinga adal tu keu se he point India la Pakistan ki boijing nan jong apangin hi hitia gama army hon thu ha ta nei je uhin India to ki chama lungmonga chen homding ki he thiem tu na sem ding ti ho hi ha sama ma jing hi economic perspective lama isei jong le adang dang sangin ha che zokit na lai na hi tu hin India hi vanoya economy lama asang pen anga channa a hin akhang to jingin hinla Pakistan wang hin economic crisis jong ana tu jing thawin hi India la Pakistan ki ba lo na hi ni se in akhang to jingin Pakistan a hin jong mi vai cha mi gen the tamma ma jengin hi je hin agama khangdong tampi kinep na nei lo le lungthla nan anei na hi mi hem zo se hin ne ding an le manding sum inei lo ting le ipi hi jeng jong le asi apha omlowa bol thei tapo ki bol ji mong a hi ichi hi Pakistan gam terrorist hon chance la nan anei kinun mi vai cha mi gen thei ta ta ho chu sum lo in gal an cha in amang kit jiwin hi terrorist group ga he theidinga TTP le BLA ki ti hokun athang pi in gam khang to lo la adia Balochistan le Khyber Pakhtunkhwa ki ti la dunga mi vai cha to na tham na nei lo mi ho gen thei khangdong chapang ho chu sum api un azo zowin athem ji un to na lin ta ta le mi za na thei din mun kapi diwa hi tin athem jiwin am ho chu thang an cha in anamang jiwin hi adang terrorist group Lashkar-e-Taiba ki ti ho chun chapang ho jeng jong galman cha api un gal bolding in hunamin ana solji vina hi a hile hilaya aboina pen chu again thei ji ule to na thamna anei lo ji ujong a hi jeng di pun Pakistan political system hin agam mi pi adinga hi imazo si asu si le hi army ho hin agam government chunga hi thu aha nei be si ji ule terrorist group Lashkar-e-Taiba a hi lo le ISS kiti ho to jong aha ki thu khom ji wa hi iti do a hi echi government se paile terrorist ho ki go khom apan khom na hin Pakistan chung se hilowa gamdang dang jong I chan hama a hen su kha ji hi India gam terrorist hon a hin bulu naw ga he theidinga tu nai cha pen pahalgam ki bulu na ho jong chu echi Pakistan terrorist network ja kun anasu hi India gam gi chin la dunga terrorism hungjing ho hi India mi hoido na dinga ha ta adawdal khat a hi jing na hi ja hi India enjong intelligence lam le gamgi chinlam security hi ha ta asu hat be te angai ni hi India hin gam dang dang ho to ki thu a hi chi terrorism hi su tang na dinga pan ala tha kit jong angain Pakistan hin agam din mun le thil dan ho hi sim tu ba sim hoiding ati mong monga hi le phat anei jing na layo ni hi agam themjil na lam ha ta asu har be wa na to na ding ha ta sim be wa agam politics hi thang phong ta ki ta asim do zo wa hi le agama terrorism hi ki su tang zo ding hi agama hi vai cha na le terrorism hi ake hal lai se a hi Pakistan gam sung se asu kha ding hi point South Asia gam sung se jong a hin su kha the hi tunia ding hi chan che hin tin na bonun stay safe and stay blessed.